Ibihe byiza tutakunze ba Initoke Rwanda mwumana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Urwego rw'igihugu rw'ubwinjacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu wa kaminuza ukekwaho gusambanya abana b'abakobwa bigaga mu mashuri yisumbuye. Urwego rw'igihugu rw'ubwinjacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umwarimu wigisha muri kaminuza imwe zo mu Rwanda witwa Dr. Manirakiza Benjamin ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa akaba yarabashukishaga amafaranga. Ibi bikubiye mu itangazo urwego rw'igihugu rw'ubwinjacyaha RIB rwashyize kuri rukuta rwa X mu ijoro ryo ku itariki ya 19 Mutarama 2026 rishyira tariki ya 20 Mutarama mu mwaka 2026, aho iryo tangazo ryavugaga yuko urwego rw'igihugu rw'ubwinjacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu wa kaminuza witwa Dr. Benjamin Manirakiza. RIB yatangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko mu bihe bitandukanye uyu mwarimu yagiye asambanya abana b'abakobwa batandukanye biga mu mashuri yisumbuye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba abizeza amafaranga. Uyu mwarimu ufite impamyabumenyi y'ikirenga PhD afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe dosiye ye yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Mu itangazo ry'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ryagiraga riti: RIB iributsa abantu bose ko gusambanya umwana uri kumuhemukira kuko bimwicira ubuzima bwe bw'ejo hazaza bukagira ingaruka ku muryango we ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. RIB kandi yanihanangirije uwo ari we wese usambanya umwana ko ibyo bikorwa bitihanganirwa. RIB kandi inasaba abana kwirinda ababashukisha amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye bagamije kubashora mu busambanyi cyangwa ishimisha mubiri bibicira ubuzima. Ubundi iki kibazo cyo gusambanya abana giteye mu Rwanda kuko muri Gashyantare umwaka wa 2025 Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console yatangaje ko abangavu 22,454 basambanyijwe bakanaterwa inda mu mwaka wa 2024. Imibare kandi inagaragaza ko mu mwaka wa 2020 abangavu 19,701 batewe inda. Mu mwaka wa 2021 bariyongera bagera ku 23,111, naho mu mwaka wa 2022 bagera ku 24,472. Ni mu gihe mu mwaka wa 2023 bagabanyitseho gato bagera ku 22 n'abana 55. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059/2023 ryo ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka wa 2023 bihindura itegeko nimero 668 ryo mwaka wa 2018 ryo ku itariki 30 Kanama umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho iri tegeko riteganya igifungo kiva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 igihe bihamijwe n'urukiko. Nibyo reka mubwire ngo kora subscribe nimba rwambere ugeze kuri Initoke Rwanda ugakunda ibyo dukora. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.